Serven over. 1-4.
Og dommer Rigsgaard Søren Brøndlund, bane 2. Bane 4, 20 sekunder. Bane 4, 20 sekunder. Bane 1 time, kamp nummer 212A, damesingle U17, Kaja Fald, B67, Ulla Misva, Evie Jaramesen, Tennisklubben. Dommer Rigsgaard Jakob Ludvigsen, bane 1. Bane 6 time, kamp nummer 213, herresingle U19, William Smith, Nikolajek, Ulla Misva, Kim Filemonsen, ABK. Dommer Rigsgaard Anne Brand Christensen, bane 6.
På bane 4, kamp 214, U19, Ari Enoksen, FBK, Gerda Isaksen, B67, bane 4, dommer Christian Hede.
Børne 3 med, kamp nummer 212C, damesingle O17. Anna Christiansen i AGF, Lena Hofmeier, B67, børne 3. Dommer Sok Sagak Stok.
Barnetoe, kamp nummer 208B, mixed double U15. Så Rødgaard, tennisklubben, Amager Benedam Tittelsen, MBK, under misvær Annelin Abelsen, Manu Steffensen, MBK, dommer Søren Nikolsen, Barnetoe.
Danmark med med. Kamp nummer 208C, Mixed Double U15. Carla Sølsten Jonsson. Anton Hauge, B67. Hun er misvandt Carla Kleist, Amarokør Lønja Rex, B67. Ole Jacobsen, Dommerie Sør, bane 5.
Barley 3 kamp nummer 212B, damesingle U17, Nivi Larsen, Tennisklubben, under besøg af Leia Sip Sørensen, B67, Domrøser, Inger Dan, Hanne 3.
med kamp nummer 216, herredobbel U15, Manu Steffensen, Anna-Belinda Titusson, NBK, Ulla Miswak, Victor Pedersen, Amalie Tjerk Sørensen, JBF, Dommerøse Søren Brøndlund, Anna Giel.
Og bane 3, når Anton og Sløjak er klar, så er det Hertugel U15, Anton og Sløjak B67, og Sebastian Bukal Lune B67 og Bruno Nathansen Tennisklubben på bane 3, og det er Amayoda dommer.
ikke går ud.